Cell Division of the Army Recruiting Office Rongopahar Adikimi Makada Agnipi Recruitment Rally Impal 2022 ngasi koirigate level airfield da pangtokray. Amasung leibak asik maming dari penupi atlet PT Usabu Indian Olympic Association di Presiden ini na balaitana. Mayam kurumjari dong ni every bus impact news ni hausa pungsa asip hau bimoroi pausing miam da pijari. Red Cell Division of the Army Recruiting Office Rongopahar anigimi makada Agnipi Recruitment Rally Impal 2022 ngasi koiringai ta leiba all airfield pangthokre. Manipur state ki oina Agnipi oining ba candidate listing kunlom tholakpa asi ubada apen phawi recruitment process asi fair amadi transparent obe mong pangthoktuna kwaidi phaba candidate khangani haina North state ki DDC recruiting oiriba Brigadier Harpreet Singh na thamlakli ayuk angan badagi hautuna koiringai air all airfield da Agnipi Recruitment Rally Impala Saruk Yaba Laki Basingi physical test pangthokhi rally asiga bari lenina Brigadier Harpreet na Manipur yauna North East State Singoi rally asi sahi asi September 3 tagi haukrabani ngasi Impala pangthok liba rally asi tarani thoi subani amadi aroi rally na Rongopahar pangthokani Manipur State ko ina sumamang sahida tawkhiba rally dagi sada yangkai hengkali rally asi candidate singi caliber amadi hard work yengle kwaidi phaba candidate khangani kanaga miyo sina aran mamongda recruitment tawna baharak labadi mari laina ba authority da athubada pau PBO aran ma tawba thingsi haina phongdoki recruitment rally adu Indian Army ki bakok thom officer kya na yangsin ki The recruitment process is an absolutely fair and transparent process. There is no scope of any touting or any malpractice in this. It's a fully automated process. We will request the candidates that if any tout approaches you, kindly do let us know or go to the police so that we can stop all these malpractices. The only thing which is going to get you recruited is your caliber and your hard work. So even if you have not made it, please don't feel disheartened. Every year there's going to be a rally in Manipur, at least one, and there'll be always another chance. Kindly work hard and you know what the requirements are. It's an absolutely fair, transparent and automated system. Our motto has always been to recruit the best candidates in a fair and transparent manner, and we follow it in letter and spirit. ICAR Research Complex for North East Region Manipur Center of the ICAR Krishi Bigan Kendra Susanpur ani nasindrang National Farming gi matangda nomi koiba awareness campaign amangasi ICAR Krishi Bigan Kendra Susanpur ki complex the pangthokre outscaling of natural fearing through KBK's project ki manungsana pangthokiba awareness campaign aduda ICAR Research Complex for North East Region Manipur Center ki Joint Director Dr. I Megachandra KBK Susanpur ki Head in Charge Dr. L Somendro District Agriculture Officer Susanpur MK Elizabeth AO Naineling yauna Susanpur District ki tongan tongan from the lakpa lomi humpuni pana saryaki awareness campaign atu ki sarka moina natural farming gi fish amino acid leaflet ama release tawki tungda bizamrita amadi jibamrut semba amadi sizinaba covid tin taba amadi masitiki matau karamna ngak thokkani Bordox mixer semba amadi karamna mixer asi plant disease management sinnagani haibena singbagi matangda experts singna tapi tambiki Mipong Kudimakna gender based violence haibasi kumna amasung munna khangminabagi tangai phadaba lei haina Manipur State Commission for Women MSCW gi chairperson Salam Alkana phongdokre Manipur State Rural Livelihood Mission Department of RD and PR Nasindra campaign against gender-based violence have hiram the pangtok kipa state level workshop hogdop ki thorda wapam asim hangna phongdok kibani North East Laiba Hotel Impal Classic the pangtok kiba thoramadu da alkana makhatana ngasidi marengi leba kayada mapungina state asida su violence against women gi sang asi yamna hengalakli manamasina awareness piba natna moral education piba ki tangai phadabalai masik matakta mipung khuding magna hiram asida kumna amasung munna khangmi na asina gender based violence thogan dabata asawa mating ohen mangamgani haiki kuisi kada dita bidona from the many from imaipa pedeni the school the really maru teacher hatta pedeni masa pedeni the students ma'am the teacher asi ko punna cooperation coordination khangaga nupi the violence sabse khana phagadna ne khali okay awareness really aware motivation am chang aware ta chakra dikwa aduga counseling ahum je punna tar cooperation coordination pulaga abar lebak ama abar sama gender based violence da punna man hanjin
Income Zalism Sapan Kuntramapan December Tarani to the Toki Nupilal Ihoda, Mayong Yakibi Tobi Masing Buning Sing Dona, Marpu Humdoirak Suba, Nupila Ningsing Trompang Toklagani, Ningsing Tromasik Dabak Togantoma Imalop Singi Punsindona, Marpu Humdoi Nupilan Observation Committee 2020 to Heinamington Committee, Masam Cray. Sagol Banwahing from the Kai deliver PPC and Loisang the Pang Tok Papa Gimipamada, Nono Sam Committees advisor Gitau Puri Puri Labor Imaluki President El Memsobina. COVID license na baram oragal hawki ba sahi anida pak saura pangto pangam kidraba thoram ase komji sahi dadi Zen Manipur Dance Academy da pak saura pangto na basem saba hore Veritas singi bayok ta thauna laina ima singa sangsin ki khongjang amadi konai asigi dabakta athobi singa lokibel hodang ngasigi miro na kaupam thokte nupilan ningsing thoram asibu hena mapung phana pangto pangam na banamda masigi miyamna angama mating pangbiu haina ima memsobina pause lakli Ima singduna gidamagta akoy na sahi ani hena koy COVID-19 na maraboyduna paksan na pangtokpo ng kite adubo handagti akoy marpum doy suba asida akoy dance academy da pangtokpa asida akoy atawbi singsina gidamagta akoy na ngamjaba khara agam athawsing amadi koy praja miyamdagi angamba pating lawduna akoy Thona Prabha Imagine Ginning Tauram said, Observation Committee, Pilan Observation Committee, Imat Marisina, Advisory Oiduna, Luina Diba, Sai Susinga, Luina Pazan Yanga, Luina Tauram Masea, Pak Sauna Pang. Matang sa break ang losake break matang na malay mabadi India ke hosik lari ba COVID ke update abadi Manipur mo sumaling tongan ba ipaw sing pudran laksake Impact News bumiyang tadron review. Manipurgi oina ahanba makhalgi film making contest ama Buktaw X na miyamgi mafamda khudol tamjari. Jahi khudingi pangthokadaba Buktaw X Film Festival gi first season 2022 gi November 12 tagi December 12 hawa chathagani. Film Festival asida yawbining basingna register tawraga yawbi bayagani. Buktaw X na pirakpa common theme amada hapta amagi manungda short film ama namgadabani. Akupa marol gidamak Buktaw X Instagram page asida changbiduna check tawbiyu. Last date of registration is 4th December 2022. So hurry and register now. Pujarakle. Mahindra Company amadi Holland Country ki IZ Company ga punna tissue culture tawjaraga puthokpa aluchara. Asengba aluchara. Aluchara amana alu kg ama henba pothok leiraba aluchara pujarakle sahi tare chup namiyam ki seva tawduna laklaba machelba agro Mahindra tractor malum bazar da ngasi mangleng thokpiraklo adong gi darkar oiba aluchara lobi horo thabi horo Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba asida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlamsing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilakras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Thong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Mayam abong natalam noksari bulletin asing makata papaw mayam da pijari. Laiba kasi ko inuha papung kunmari ta coronavirus ke no case ani tara mga tinik hibigaloy na virus asin mar marga miyo amalekide. Hauze laiba kasi ke active case lasing mari sanmapan marfuni toy lady Ministry of Health and Family Welfare na thadaro pa report ki matong ina recovery rate 98.80% oiri. Apan ba research to kiba masing crore mari lakh ni pumatoy lasing kontratro hele. Hauze pawata COVID ki apan makes masing crore mari lakh ni putaruk lasing humpatra ni toy hele. Apan balay kito masing na lakh mga lasing kontra sa truk tara mga sure.
नाकल अमरोमदा मालेंगी ओइना भाइरस असिना सोहलबा पुनबा मसिंग करोड़ हुम्फु मरी लाख हुम्फु तरुक लिसिंग हुम्फु निपान हेन खिबगा लोइना मियोय लाख हुम्फु तरुक लिसिंग कुंथ्रा तरेट हेन बना लेकिद्रे अपुनबा मियोय करोड़ हुम्फु निथोय लाख यांखै लिसिंग मरपुत्रान थोय हेन बना रिकवर तौबा ngamkhre भारत विकास परिषद इम्फाल महिला सकान सिंद्रंग से लांगोल ओलेज होमदा निंगथम खुदुल तमगी थरम पांगथोक्रे थरमदुदा बी वेफी की सेक्रेटरी संगीता पत्नी लांगोल ओलेज होंगी मीडिया एडवाइजर पीएस लनजित अमित लांगोल ओलेज होंगी सियामेन मंकी यावन मरु बेमियो कियान सरुक याके थरंग मरी लेना मीडिया एडवाइजर पीएस लनजित ना अहन सिंह नुंगसिबेब कयाना अंगम मतिंग पिबिदना सलाइबनी अदुबु मतौ असुमना कयाम कोइना सलाइब ngamgani haibasidi asobo wahang ama oiri haiki laibagasi maming lerbanupi athlete PT Usabo Indian Olympic Association ki president oina yana balaituna khankhre banbayabadi IOA ki president Mikhal gi damak PT Usha kaktamak nomination gi se pisilapatiki mahapu yena balaituna IOA ki president oina khankhibani PT Usana IOA के सही मरपुद्रामंगा की पुआरी दा अहम नुपी प्रेसिडेंट ओरकपदा यूनियन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजुना ठाकत पफोंदोरकली महान फमसी पुद्रिंगेदा राज्यसभा की मेंबर ओरमखी सही यांखनी पान सुरबे PT Usana महा के सानरिंगे की पुंसीदा नेशनल और इंटरनेशनल एथलेटिक इवेंट सिंगदा मेडल के आलोरपंगम खरबनी महाना इन कोमजालिसम सापन मरफुनी थोय मसुम मरपुद्राम मरी की एशियन गेम्स ता गोल्ड मेडल मरी यावना पुन मेडल तरामाथोय लिसम सापन मरफु तरुकता पांगथोकिबा सियोल एशियन गेम्स तसु ट्रैक एंड फील्ड इवेंट गोल्ड मेडल मरी लौखी मालेंगोइना ख्वाइदगी साव स्पोर्टिंग इवेंट अमा ओरिबा ओलंपिक के 1984 ओलंपिक्स के 400 मीटर हर्डल्स ता मरी सुबह पोजिशन लौब ngamkhibi सानारोय अमसुनी हौजि साथरिबा संगाई फेस्टिवल अमदी वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 बु सौगतपा ओइना टेनोपल बटलियन की कंपनी ऑपरेटिव बेस क्वाथा मदि क्वाथा यूथ क्लब KYC सिंह की मरक्ता मरु मपांग ओइबि फुटबॉल मैच सम सानखरे टेनोपल बटलियन सिंदरा सथकी मरु मपांग ओइबि मैच अदु क्वाथा यूथ क्लब ना थोइकी संगाई फेस्टिवल के बरी लेना इम्फाल की मनुंग सनबलवांग संबा मखा लेकाय दलेबा नॉर्थ इम्फाल डेवलपमेंट एंड स्पोर्टिंग यूनियन ग्राउंड यूथ एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स की मनुंग सन्ना पावर पैराग्लाइडिंग पांगथोक्रे वाटर स्पोर्ट्स इवेंट अदु मणिपुर माउंटेनियरिंग एंड ट्रैकिंग एसोसिएशन टूरिज्म डिपार्टमेंट अमदी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की मियोय सिंह सरुक याके इवेंट अदु लमदम से सनारेबे एक्ट्रेस सिंह यावना लमदम से नहा केना पावर पैराग्लाइडिंग तोंगदना पावर पैराग्लाइडिंग पाइबी नुंगाइबा अदु फंखे सर बताएंगे वो जैसे वैसे बैठ जाना ये बाहर तो नहीं आ रहा यहाँ से इसकी गुंजाइश हुई नहीं तमिलनाडु की नगरकोलदा दिसंबर 19 के सथगदरिबा IWLF यूथ बॉयज एंड गर्ल्स जूनियर मैन एंड वुमेन अमदी सीनियर मैन एंड वुमेन नेशनल वेल लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020-23 दा स्टेटस की महूत सिंदर सरुक यागदब सानरी 53 अपने ऑफिशियल मंगा खले हरिब सानरी अपने ऑफिशियल संग से दिसंबर 2 फावी मनुंग मणिपुर वेल लिफ्टिंग एसोसिएशन रिपोर्ट तौरनबा एसोसिएशन असिन थाद्रोप चेरोलमना खंगली कायरंग मनिंग लेकाय दलेबा PUC ग्राउंड सथरिबा ओमसुब मणिपुर थाईलैंड सेपाक ताक्रो एग्जीबिशन मैच के ओपनिंग एग्जीबिशन मैच ता थाईलैंड माई पाखरे एग्जीबिशन मैच असी ऑल मणिपुर सेपाक ताक्रो एसोसिएशन अमस्ता अमसुंग यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यूथ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अनी नसना डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ना स्पॉन्सर तौदना मणिपुर संगाई फेस्टिवल गा मरी लेना सचखिबनी
opening exhibition match at the Thailand Manipur team na Thailand women team na Manipur women team bo 21-16, 21-12, 21-15 na bai chipa PK. Thailand men's team na Manipur men's team bo tara 17 21 21 19 21 23 da bai chipa pinam kibani. Arabida bulletin sa halayan sa mga miyamda thamjari. Red Cell Division of the Army Recruiting Office Rangopahar ani kimi makada agnitil recruitment rally fall 2022 pasig pwedeng kay dalayba all year till the pagtokre. Amasung layba kasi maming laylaban ng P-athlete PT usabo yan Olympic Association ni President ni Gena Palagtra Hanpe. Matang sa bulletin na silo sinjari Manipuram sumaling itong aton ang famsida tolobi paus singida ba Impact News bumiyeng tatan review. Office of the Imphal Municipal Corporation notice dated 20